Mjesna zajednica Željezno polje smještena je u središnjem sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine, tačnije na obroncima planine Mahnjače. Planina Mahnjača je već stoljećima nadvijena nad Željeznim poljem i kad se Mahnjača smrkne, željeznopoljci znaju da dolazi nevrijeme. Najčešće sa poplavama i dubokim snijegom ili pak sa platoa Mahnjače ili iza nje tuku neprijateljski topovi i minobacači po Željeznom polju, kao što je to bio slučaj u protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U velikosrpskim planovima u Beogradu u protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu planina Mahnjača i Željezno polje bili su dio strateških vojnih ciljeva koji su morali pasti u ruke srpskih agresora prema strogim naredbama iz Beograda. Znajući šta im se sprema, oštroumni i vrijedni željeznopoljci se brzo i efikasno samoorganizuju i sa nekoliko lahkih, brzih i hrabrih grupacija, sastavljenih od junaka, kakve samo naše Bošnjakinje mogu izroditi, odmah na početku agresije na Bosnu i Hercegovinu oslobađaju prkosnu planinu Mahnjaču zajedno sa kasarom bivše Jugoslovenske narodne armije, koja je bila smještena na samom njenom vrhu i u svakom momentu imala Željezno polje na svome oku i nišanu. Nakon osvajanja planine Mahnjače i kasarne Jugoslovenske narodne armije od strane naših željeznopolskih heroja, Radio Beograd je tada, da bi opravdao gubitak strateški važnog vojnog položaja i objekta, objavio da na Mahnjaču napada 7000 zelenih beretki. Cijeli tok agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu agresor je pokušavao povrati u svoje zločinačke ruke planinu Mahnjaču i na taj način preuzeti kontrolu nad strateški ključnom komunikacijom doline rijeke Bosne sa krajnjim ciljem izlaska na Vrandučka vrata, čime bi Zenica postala druga Srebrenica. Godine 1993. agresor je doveo specijalnu jedinicu iz Banja Luke zvanu Tigrovi, potpomognutu ruskim i rumunskim plaćenicima da konačno slome otpor željeznopolijaca i ovladaju strateški važnom planinom Mahnjačom i Željeznim poljem. Bitka je bila žestoka, krvava i teška. Unatoč bolje opremljenoj i brojnijoj agresorskoj vojsci, željeznopoljci su u toj bitci, kao i svim drugim bitkama, do kraja agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, uspješno odbranili prkosnu planinu Mahnjaču, te samim tim odbranili i Željezno polje, Zenicu, Srednju Bosnu, Bosnu i Hercegovinu i tako dobili malu bitku, rat. Željezno polje zbog svog geostrateškog položaja imalo je značaj u sveukupnom sistemu odbrane države Bosne i Hercegovine u ratu. Gubitak Željeznog polja u miru, uslijed posljedica aktuelne kataklizme, velikih poplava i klizišta koja su zahvatila Željezno polje i njegovo hrabro stanovništvo, može da ima katastrofalne i zastrašujuće posljedice i po samu sigurnost države Bosne i Hercegovine. Željezno polje je ovih dana zahvatilo neviđeno nevrijeme, velika kataklizma praćena poplavama i brojnim klizištima u kojima je nestalo na desetine kuća, sva infrastruktura je potpuno uništena, a preko 3000 željeznopolijaca je raseljeno. Današnja velika bitka za Željezno polje nije bitka da se obnove putevi, kuće i druga uništena imovina i infrastruktura,
Ona je nešto puno više, ne samo za narod Željeznog polja, nego i za sigurnost same Bosne i Hercegovine. Željeznopoljci su u protekloj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu u maloj bitci založili ono što im je najvrijednije, svoje živote i svoje imetke. Ukoliko danas Željeznopoljci izgube veliku bitku, mir, to ne znači da oni gube svoj imetak. Gubitak Željeznog polja velike bitke mira znači stvaranje strateških pretpostavki budućim agresorima na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ali i unutrašnjim kolaboracionistima da ukoliko se Željeznopoljci rasele van teritorije Željeznog polja, da imaju povoljne taktičke, operativne, strategijske pretpostavke za munjevitim ovladavanjem planinom Mahnjačom, a samim tim i Srednjom Bosnom, kičmom odbrane Bosne i Hercegovine.